untuk jemput SIDEC, datang buat sharing berkenaan SIDEC dan program-program SIDEC. Dan seterusnya, untuk siapa-siapa yang belum tahu lagi, SIDEC adalah state government agency bawah Selangor. So kami fokus kepada beberapa aspek, iaitu startup dan juga semicon, yang saya akan pergi lebih detail sebentar lagi. So kenapa Selangor? Kenapa kita nak attract orang untuk mendatang ke Selangor? The golden state of Malaysia. So Selangor itself, dia contribute quarter of the national GDP, and also Selangor is a complete ecosystem lah. Kita ada port, kita ada airport, kita ada digital backbone, digital manufacturing and talent. Talent pun kebanyakannya adanya di Selangor lah, sebab dalam Selangor saja kita ada lebih daripada 20 universiti. So kat situ kita boleh dapat talent-talent. So that's why kita memang encourage business to open and to set up in Selangor, because Selangor is the center and a lot of opportunities can happen. So Selangor is Malaysia's primary port of entry and the largest economy. It's a business friendly support, high skilled workforce, economic strength and connectivity. So Selangor itself is a very complete ecosystem for business. And SIDEC telah beroperasi sejak 2015. Dari 2015 kita dah conduct beberapa program berkenaan startup, SME dan digitalization. So daripada 2015 hingga sekarang, total of our startup and SMEs dah generate around 700 juta GMV. Dan juga kita dah conduct lebih kurang 80 lebih program dan 70,000 techpreneurs, entrepreneurs, SMEs, startup di bawah naungan kita. So sejak 2024 kita ada mandat baru, iaitu untuk lead the Malaysia Semicon IC Design Park di Selangor, di mana kita adalah yang terbesar, dan juga kita dah launch IC Design Park kedua di Cyberjaya. So dengan ada IC Design Park ni, kita banyak tarik company-company daripada luar, contohnya daripada Taiwan, daripada France, daripada seluruh negara, company-company yang besar berkenaan semiconductor untuk datang set up business di Malaysia dan attract talents kat Malaysia, train them and also expand. So kat situ attracted global semicon players and supported 400 IC design engineers. So IC design engineers ni kami sendiri yang latih daripada kita punya subsidiary company, iaitu ASEM. So kita hantar student-student yang fresh grad, baru habis universiti, engineer student ke luar negara untuk mendapatkan training, dan bila dia balik daripada luar negara tu, kita letakkan dia orang kepada internship kepada company-company yang ada di IC Design Park. So dari situ dia orang ada confirmation and kerja yang diorang dah memang dapat, dan juga talent-talent ni kita dapat increase their value and get a higher paying job. So nama saya Muhammad Firman Firdaus, dari Startup and Digitalization. So our main program is Startup and Digitalization and also Semiconductor. So hari ini saya lebih kepada menceritakan program-program startup lah. So sebelum saya masuk ke program startup, inilah just a rough idea apakah itu startup. Startup ada idea stages, build stages and scale stages. So idea stages, company-company yang baru ada idea, belum ada prototype, belum ada produk lagi, diorang boleh datang ke SIDEC untuk mendapatkan support ataupun validation. Build dan scale, most of our program focusing on building and scaling, di mana company-company yang dah ada produk, dah ada MVP, dah ada solution, dia orang dah buat and dia orang tinggal nak scale and expand. So daripada situ kita ada a complete ecosystem where we connect the startups, founders, investors, corporate, government agencies, universities and ecosystem enablers. So bila saya cakap pasal startup ada beberapa jenis. Siapa kat sini startup? Siapa-siapa boleh angkat tangan ke? Kebanyakannya bukan startup. So startup, bila SIDEC bercakap berkenaan startup, kita fokus pada startup yang dalam teknologi, AI solutions, health tech solutions, fintech solution and so on. So kebanyakannya adalah tech companies.
Tapi kita juga ada program-program kepada SMEs, iaitu Retail X. So itu nanti saya akan pergi lebih lanjut. Okay. So hari ini saya akan fokus lebih kepada Retail X lah, sebab kat sini kebanyakannya adalah SMEs, di mana kita ada program-program lain juga. So ni 3 program pemecut kita, accelerator program kita. Token X fokus kepada Web3, Web3, blockchain, tokenization, real world asset companies. So company-company yang ada solution dalam Web3, ada blockchain, ada business yang boleh get real world asset and tokenize it, and also fractional ownership to the people. So it's in TokenX. DeepX pula fokus pada AI companies, AI in health tech, AI in agri-tech, AI in related startup. So daripada dua ni fokus pada tech companies yang di mana kita tolong diorang untuk grow, dapatkan funding, dapatkan connection, and also scale their business not just locally, regionally. And Retail X, kita fokus pada traditional business. Traditional business yang menjual produk fashion, health and beauty, F&B and so on. So daripada situ, company-company itu akan join, dia akan belajar tools baru yang di mana boleh membuat bisnes diorang lebih efisien, lebih menarik, dan boleh mendapatkan diorang funding ataupun grant. So daripada tiga program ni kita akan prepare diorang untuk pitching, and also prepare their decks, connect with investors, connect with mentors. So daripada situ banyak pengalaman, banyak training, banyak network yang diorang boleh dapat. So kita dah conduct program ni beberapa tahun dah. So throughout the years we have conducted around 11 cohorts, 380 companies nurtured, and total fundraise adalah 212 million. So total fundraise ni daripada semua startup, daripada SME, daripada mana-mana company yang dah join program kita. So tak mudah untuk mendapatkan total fundraise of 212 million. So approximately dalam satu cohort kita ada dalam 30 company. So mungkin dalam 5 company saja ataupun less than 5 akan dapat funds ataupun investment. So daripada program kita, kita akan train diorang untuk pitch in front of people, in front of the audience, and to showcase their business and why people need to invest in them. So dari situ some of our startups, some of our SMEs dapat investment. So dalam program pemecut, apa yang mereka dapat adalah 6 aspek ni lah. Market access, brand exposure, mentoring, coaching, workshop, advice, guidance, access to network, expert guidance, and funding investment opportunities. So daripada semua ni boleh menolong business tuan puan untuk pergi lebih jauh dengan lebih cepat. Selalunya business, kenapa kita buat program pemecut untuk SME? Sebab program pemecut selalunya untuk startup tech companies. Kenapa kita buat untuk SME adalah sebab kita nak business tuan grow exponentially, 5x, 10x. Kalau kita tengok business SME ni, kalau kita nak grow, kalau bukan sebabkan viral, kita akan grow 1x, 2x year by year. But how do we grow 5x to 10x? Macam company tech startup, macam mana dia orang grow not just 1x, 2x but 10x? So daripada mendapatkan all this network, all this coaching, and also investment. So investment yang kami push untuk our startup, untuk our SME mendapatkan adalah daripada VC. So VC contohnya ataupun daripada ECF. Contohnya Mokis. Siapa tahu Mokis? Mokis F&B restaurant. So Mokis F&B restaurant, they were able to raise more than 1 million in an ECF platform dalam pitching dalam masa beberapa bulan saja. So daripada 1 million tu macam-macam dia boleh buat. They can make more, they can expand their business, they can have more staff, they can do more marketing. Daripada situ kita can get more sales and more business for us. So itulah program pemecut yang kita provide kepada all our participants. So benda ni semua dapat menolong business-business startup dan SME untuk grow 5x to 10x. Saya bagi lagi satu contoh, one of our winners later. But then just to touch on DeepX. DeepX adalah fokus kepada AI companies, AI in
all of other sectors, AI in agritech, AI in biotech and so on. So dari sini kita akan connectkan diorang kepada mentors and getting investment lah. Sebab selalunya tech companies, tech startups, how do they grow is getting investment and getting business. But then untuk Retail X, kita punya fokus adalah untuk these categories. So the usual business who is selling online ataupun offline, dalam F&B, home living, health, beauty, fashion dan social impact. Social impact ni boleh dalam apa-apa kategori. Contohnya dalam education, contohnya business puan-puan mengambil staff-staff OKU ataupun staff-staff semua perempuan saja, itu pun dikira social impact. Ataupun kalau business tuan-puan membuat ESG, so itu pun dikonsider social impact. So ini Token X, company-company yang join program kita dalam Token X ni adalah daripada real asset, commodities, digital securities, blockchain and digital IT. So saya cerita sikit, pada tahun 2023 ada satu company namanya Baxter Shop. So Baxter Shop dia join program kita pada tahun 2023 dan masa tu dia jual produk skincare dia online saja. And dia cuba untuk dapatkan produk dia masuk ke retail outlet macam Aeon, Watson, Guardian, tapi tak dapat. So dia join program kita and kita train dia untuk pitch, kita train dia on her business model, get her mentor and dia dapat banyak input daripada mentor dan trainer kursus kita. So dari situ dia dapat pitch depan bos Aeon masa kita punya final demo day. So dia bila pitch depan bos Aeon cakap, kenapa produk you tak ada dalam mana-mana retail outlet? Kenapa you tak pernah send? Dia cakap, I dah cuba. I dah text, I dah email, tapi tak dapat apa-apa feedback. So, daripada situ, dah habis dia punya pitching, dia terus connect dengan bos Aeon tu. In a few months after that, her product is already in Aeon. And a few months after that, her product is in Watson. Last year, she announced her product is in Mr. DIY. So, daripada tahun 2023 sampai 2025, her growth, masa 2023, maybe her business was having around 500,000 GMV. But then, in 2035, her growth was 8 to 10 million already a year. So, that's the growth that we want. Dia dapat network, dia dapat opportunity and also investment. Investment, tak silap saya, dia tak dia ambil mana-mana, tapi dia ada ambil daripada grants ataupun daripada loan. Okay, so daripada tiga-tiga program kami tadi, daripada tiga-tiga program kami tadi, kita akan ada pemenang. Dan pemenang tu kita akan bawa diorang ke luar negara untuk showcase and join expo and also ada training di luar negara. Contohnya untuk Retail X, untuk beberapa tahun dah kita bawa diorang ke China. Untuk setahun kita bawa diorang training dengan Alibaba. Pada tahun 2024 dan tahun 2025 kita bawa diorang training dengan TikTok Shop di Shanghai. So dari situ diorang dapat more opportunities and more for them to learn. Sebab apa-apa solution ataupun business yang ada dekat China, diorang dah contohnya live stream kat China dah 10 tahun dah, tapi kat Malaysia baru macam 5 tahun. So apa lagi solution ataupun tools yang kita boleh ambil daripada luar negara dan bawa ke Malaysia supaya kita adalah pioneer. So itu one of the questions that we should learn lah. What innovation yang kita patut ada dan buat supaya bisnes kita ada di depan berbanding dengan bisnes lain. Okay. So dan ini partner-partner kami. So partner-partner dalam program kami a complete ecosystem. Kita ada daripada government agencies, retail partner, web store partner, VC partner. VC partner ni lah yang akan tengok dekat business tuan dan puan dan mana jika diorang interested, diorang akan invest. Tapi bukan sahaja untuk invest, tuan kena pitch, kena showcase dan tunjuk value business tuan dulu. Barulah diorang akan invest. Okay. Dan selain daripada itu, kita ada Wira AI, program baru kita pada tahun ini.
So kenapa kita buat Wira AI? Sebab AI adalah benda yang paling hot, paling trend sekarang ni. Dan siapa-siapa yang tak pakai AI lagi memang akan ketinggalan. Sebab AI boleh tolong kita buat bisnes dengan lagi laju, lagi efisien dan lagi cermat dan cepat. So ada banyak tools kat luar sana, ChatGPT, OpenClaw, Cloud, Anthropic and so on. So perlu ke kita belajar semua ni? Senang ke kita nak belajar semua ni? So dia ada banyak technical terms yang kita kena belajar. So kalau kita lambat belajar, kita akan ketinggalan. So why not we learn this now? So we want to introduce Wira AI. Kita dah conduct 2 session lah pada tahun ni, dan tiket kita untuk dua-dua session sold out. Hari ini adalah session yang kedua, kita buat di Menara Afin, dan insyaAllah tahun depan kita akan buat beberapa program lagi macam Wira AI ni. So key focus area is AI workflow automation, AI assistant and productivity. Teknologi yang ada adalah lab, AWS and cloud. So current SME challenge. So this is the challenge for SMEs that we are looking at. Limited AI implementation, disconnected digital tools, lack of automation, difficulty translating AI. So siapa yang kat sini dah expert AI, confirm bisnes diorang lebih cepat dan lebih mudah lah. So kenapa susah kita nak implement AI ni? Sebab tak senang, ada banyak benda kita kena belajar. Walaupun kita dah beli software tu, tapi kita kena belajar lagi. And belajar tu untuk buat dia automated, kita kena belajar beberapa teknik lah. So di Wira AI, dia akan ada hands-on training dengan kita punya coach and speaker. So dari situ kita akan accelerate AI adoption, improve productivity and strengthen the digital ecosystem. So Wira AI help business deploy practical AI solution, automate business workflow, integrate AI into daily operation and build scalable AI capabilities. So what participants will build experience. So hands-on deployment, ada training. Sesi pagi akan ada talk, dan sesi petang akan ada hands-on training, di mana semua kena buka laptop, semua akan diberikan account, semua akan diberikan token. So daripada token tu, tuan akan explore lah apa-apa yang ada dalam solution tu. AI assistant automation, business knowledge base and workflow integration. So tahun ni kita akan buat 3 series. Total participants 450. Language kita ada 3 language, bahasa Melayu, Mandarin and also bahasa Inggeris. Participants per series 150. So siapa yang patut join program macam Wira AI ni? SMEs, corporate industry, startups and womanpreneur. So kita memang encourage all business to join, so that they can learn the latest technique, the latest tools, so that our business can be more efficient and better. Okay, ni sedikit gambar lah macam training kita buat yang beberapa siri yang lepas. Hands-on training semua kena bawa laptop dan kena buka, and kita akan ajar hands-on. And last kali saya nak invite semua orang untuk hadir kita punya AI and Semiconductor Summit, iaitu kita akan ada 14 dan 17 Oktober bersamaan in conjunction dengan Selangor International Business Summit. So kita dah conduct conference ni, summit ni dah 10 tahun. Sebelum ni namanya Smart City, but then tahun ni kita revamp into Selangor AI and Semiconductor Summit. Tapi Selangor International Business Summit memang dah ada lah selama 10 tahun ni, and kita sekali conjunction with them. So apakah itu ISEM? So ISEM adalah platform untuk industry, innovation, collaboration to happen between business, tech companies, big corporations, government agencies. Kat sinilah semua akan berkumpul dan network dan also share their experience. So our target audience untuk datang adalah from
local, international semicon companies, VCs, investors, government agencies, university and regional. So daripada situ ada banyak opportunity. Contohnya kalau tuan-tuan puan-puan datang, kita akan connectkan dengan VC ataupun investor, grants, government agencies yang di mana tuan-tuan boleh borak dahulu, get to know them, save their contacts, and in the future you guys can reach out to get more investments or funding. So pada tahun ni kita expected ada 150 booth, expected 15,000 visitors and 50 recruitment companies. 2 conference, AI conference and semiconductor conference, and also business matching. So pada kita punya conference ni juga kita akan ada final demo day of our accelerator program. So startup pitching of our final demo day daripada Retail X, Deep X dan Token X akan ada startup pitching of final demo day. Speed dating challenge, investor launch untuk connect dengan investor-investor yang ada, bukan hanya local tapi regional, showcase innovative retail tech and deep tech solution. Semiconductor Summit, jika tuan-tuan perempuan dalam industri semiconductor, banyak industry player akan datang, not just local but then globally. AI Summit di mana kita akan dapat regional speakers showcasing emerging technology, solution, facilitating network and collaboration and so on. So dari situ kita boleh connect dengan all these bigger founders, bigger players so that we can connect and understand their journey as well. And then kita ada recruitment day, exhibition and showcase. Ini adalah partner-partner kita yang akan terlibat pada Oktober nanti. So sila hadir. Itu saja. Terima kasih. Ada apa-apa soalan ke daripada siapa-siapa? Tak ada. Terima kasih. Thanks for the information. I think very lovely and very helpful. My question is, adakah sidangnya open untuk Selangor sahaja? Saya ada tulis buat in Selangor tadi kan? Itu satu. Let's say I'm saying importer between Selangor and KL. Okay. Program-program kita tak terhad untuk company-company di dalam Selangor saja. Kita open. So contohnya tuan-tuan perempuan bisnes di Melaka, di Johor, as long as you guys are committed to join and attend the program, sebagai program kita physical. So kalau boleh attend and join, boleh je join program kami di sini. Kita tak terhad, tapi our ambition is not just for you guys to join our program, but then of course to open up business in Selangor as well. So dari situ kita akan showcase the potential in Selangor, the connection in Selangor, so that more business opportunities can happen in Selangor. But then kita tak terkait untuk business di luar Selangor to join. Any other questions? Ada soalan? Tak ada masalah. Datang saja. Ada. Datang saja, tak ada masalah. Kan? Selangor ke, daripada Pahang ke. Okey tuan. Okay, for now memang fokus kita kepada B2C dan B2B businesses, tapi B2G kebanyakannya pun ada juga join. And how we help for businesses in B2G is we connect them to other government agencies. So kita tak terhad, boleh join. Okay. Cuma our key area is focus on B2C and B2B. But then B2G also we can help by connecting with other government agencies, not just Selangor, not just in the state, but also federal and also other government, state government agencies.
Ada lagi soalan? Good morning. Saya Fauzi daripada Sony Shareholding, saya Berhad. So basically my company is syarikat yang menawarkan men's health ecosystem lah, which is kita ada klinik, wellness center, kita ada e-commerce businesses, lepas tu kita ada teknologi, and then also for the franchise lah. So soalan saya adalah, so actually last year kita ada one grant daripada Cradle untuk develop kita punya apps. So actually apps tu dah nak siap dah. Maybe kita akan launch this September because kita baru dapat approval daripada Apple. So untuk saya nak tanya, untuk apps yang kami buat ni kan, boleh tak saya nak tahu bagaimana CDEC boleh bawa kami punya apps ni ke peringkat yang lebih tinggi? Sebelum saya continue, dapat grant daripada BDL tahun lepas. So SIDEC itself, kita tak bagi grant, kita tak bagi apa-apa funding. Tapi what we do is we connect you guys to all these government agencies ataupun VCs, ECF platform, di mana diorang yang akan memberi fund ataupun investment berdasarkan bisnes tuan-tuan dan puan-puan eligible atau tidak. Macam mana program SIDEC boleh bantu bisnes tuan is by joining our accelerator program. So macam accelerator program kita ada retail apps which we can help you to grow with having digital tools, connecting with mentors from the industry, and also at the end we will connect you to the overseas regional partners. So from there, more opportunities for you to showcase your business to a lot of networks that we have. So dari situ not just local opportunities but regional opportunities. So that's the how we can help you. Is the opportunities that we give, the network that we give. Bukan kadang-kadang kita bawa you ke luar negara, kau ikut set up gitu, tak semestinya. So we bawa, you showcase, ada peminat, ada potential untuk set up business kat luar, untuk jual produk di luar, then it's all up to you. But we will give you the way. Kita akan bawa bagi ke jalan. So for the accelerator program is a paid program. So for companies to join, there is amount to pay lah. And also the Wira AI also is a paid program. And your questions was? Yeah, the accelerator program. How much is that? Okay, for the accelerator program we charge around 6,000 ringgit per company. So every session is a once or twice a week session for 3 months. Then you can send up until 2 company representatives to attend for the accelerator program. But for Wira AI is 299 per series for one time. For Wira AI 299 for the accelerator program per company is 6,000. Ada soalan lagi? Terima kasih Encik Firman atas kalimat berkenaan dengan SIDEC. Saya pun boleh jumpa beliau